Good afternoon, everyone. Adaman na ni Pastora Hilda, nga kadwa iti may nga oras, iti programa na nga Ilaw ni Cristo. Ilocos, Benguet, and Mountain Province na imbag ka malimyo amin. At kakadwa tayo iti may nga oras, kat hopefully nga adda kayo with your Bible. Nya? Then may sorry tawa na kadila Sunday ta napanakje ba uko. And now, kahit kung before nga i-start tayo, no, adaman dagiti kahit tayo nga i-text, no, after, no, ada nga DJ ag breakup. Kahit tayo nga dati comments, good comments, mabaling kayo nga comments di number nga ibagak, kahit yung prayer request, dagito'y spiritual counseling, are you a broken-hearted, depressed, or hamong-amo ti aramidum ta hopeless ka. Kung may no, kahit yung ti ma-counsel, i-text lang iti 099-70-711-738. 099-770-711-738. So nga, naimbag nga malim tayo amin. Lalo na kiti listeners ko nga nasabsabatot isuda, they are happy nga mayat mat DJ response da niya. So nga, before we start, we will start with an opening prayer. Father in heaven, we thank you so much with this wonderful afternoon. Be with us. Help me, Father God, to have the wisdom and allow the Holy Spirit to indwell and infill within me. Be the one to speak in my mouth. It would be very effective and powerful. Thank you, God, for using me mightily, and I can do this without you. Bless us this day, and may your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, before nga agrogi tayo niya, adangay tikwa, adati kantaek, nga may isa nga kanta, nga when you travel far. Nya tano DJ maisigundan to di igurot na ti kantaot ta. It is inline gamin daytoy ijay nagana itoy topic ko itatanga malem. So when you travel far, amo tayo nga, datayo kat we are just only pilgrims. Tirabaw ti daga, so, denggan nyo ti lyrics na, kat hopefully you are blessed. When you travel far, away from home, you will find the Lord at your side. Jesus leads you home, every road you take, and will always be your trusted guide. Even though and are filled with sadness and fear, you will never stumble or lose your way, for our Lord Jesus Christ is always there. When you think you're beaten and fears defeat, and your courage soon will be dead, Jesus left your spirit and you go on to attend the destiny road ahead. Even though the way may be long
sins. Count on Jesus, lean on His helping hand, and your journey is in and will in peace. Even though you meet many obstacles and are filled with sadness and fear, you will never stumble or lose your way, for our Lord Jesus Christ is always there. When you travel far. Okay? Apan tayo man, garod itata, iti lesson tayo, nga may isa nga ipalagip ni Apo Dios, kada tayo, karkaro, tanong makita tayo timang mangyari iti lubong. At sa saruno nga kunada nga didigra, ada ka nga flood, ada ka nga big storm, ada ka nga ginginod, ada ka nga gugubat, kun ada ka nga hanga mawawatan ti kakasta ti gobyerno inya. Ngam kitan tayo ti Biblia, tada dagito encouragement ni Apo Diyos kada tayo, nga dapat nga iso iti agramot iti puso ken panunot tayo tapno hantay nga agbutong. And one thing, no, kitan tayo dito yung Book of Deuteronomy chapter 31 verse 6. Dati palpalagip na dito nga in time of calamities uno umay man dagita earthquake, dagito iti dapat nga ada itirik na tayo. Tapno hantay nga panic, hantay nga matalimudaw, hantay nga bigla nga ma-heart attack. And of course, if you are learning the Word of God, maawatan no apay nga mangyari dagita, because in the Bible it says before the second coming of Jesus Christ there would be earthquakes, there would be wars in different places, nations against nations, kan dagitoy famine, ado dagitoy pakakitaan na nga talaga nga asidigan ni Kristo taapay nga awan pa'y baot na, no, maminsan, awan pa'y 1 year, no, 1 month, sa bali man nga ilit, itartargito na. So, as my last message, one Sunday ago, that we have to be well prepared. Kailangan nga well prepared tayo. Basaak man iti Deuteronomy, chapter 31, verse 6, kunana, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them, for the Lord your God, He it is that does go with you, He will not fail you nor forsake you. Basa kay just simple. Ija Holy Bible, very simple. Tikunana dito eh. Be strong and be brave. Don't be afraid of those people, because the Lord your God is with you. He will not fail you or leave you. Dito kumati, dinggan tayo nga may sa nga ibagbaga ni Apo Dios nga ramidon tayo tapno ti butong ket maikat nya maikat ket maexplikar dayto nung madamdama tapno makaala tayo no apay nga naibagan ni Apo Dios dayto in the Book of Deuteronomy ket dakkel nga promise ni Apo Dios dayto kani Joshua taammo tayo nga ni Moses ket pumanawan, matayon, 120 years old, iso na. Kat iso iti maysa nga tinutukan ni Apo Diyos nga mang-ilid kadagitay da Israelites nga mapaan ijay Canaan. Nga Moses did not reach Canaan. Kat makita tayo nga iti panagdalyasap da iti disyerto kat narigat, kung baga narigatan pa ita may maysa ni Moses nga pastor.
nga mang-ilid kadagiti the millions of people to Canaan. And so, medyo marigatan iso na, but the good thing is he keeps on talking to God, and God instruct him na niya ti aramida na. Kat idi amo tayo ti istorya na nga nagado amin dagiti dinaldalyasan adu dagiti sufferings tasting dagiti Israelites no apay nga ni Apo Dios kat adamo shortcut nga mapanjay Kanaan, but he lead the people in this desert to taste them. Testingon na ti pamati da. Ken maysa, that is where they are going to be nga agbalbaliw da kuma. But the fact is, marigatan da, they keep on complaining, gambling, whatever. Nya, kat iding 120 years old ni Moses, impasublatnan ka ni Joshua. Iso nga ko na nato nga, ni Apo Diyos, dakil nga promise na dito ka ni Joshua nga mang ilid kadagiti da Israelites ijay promised land. Data nga promised land in the Old Testament is a place or land full of honey and milk. That is in Canaan. But mo kitang tayo mo ti promise of God in the New Testament is the good news. God give us a promise, that good news. A person who died on the cross of Calvary ay hangapulos nga nagbasol, inawit na, inkaro na dagiti bason ti tattao only for the forgiveness of sin. Iso nga, kitan tayo, kunana ijay nga, a promise of God in the New Testament is the good news, which Jesus, who is the Savior to mankind. He is the only way, the truth, and the life to go to heaven. Second promise of God to give us eternal life for those who believe and obey His will. So makita yung na ni Apo Diyos nagmayat dagiti promises na, nagmayat dagiti plano na itibiyag tayo, nagmayat dagiti kayat na nga maaramid kada tayo, anya pa adu dagiti plans na which is really great and beautiful plan for us. Ngam at dating ngam na no apay, people ignore this promise. Many nga oray ko nam lang antay Bible studies ay busy ako. Awan oras ko. Hanyo lang nga mo. Nga dito nga Bible studies no agatin ka, ijay ka nga nabagbagan, ijay ka nga agpreparado. No nyaman we go further, i-explicar ko no apay nga dadagita ginginod. Apay nga ahang ka lang ag-prepare, but then you will learn more deeper who is really God to you. Dahil ti purpose, no apay, nga adda tayo nga kasaba, agisuro, kung adda tayo dito'y radyo sa gada, ta isuti kayat ni Apo Diyos nga maiwaragawag. Dagiti good news regarding about Jesus Christ, His only Son. But many ignore it. Nya? Nga agyaman tayo paikit din. Tanukit kitaan tayo. Ti Mountain Province, sampay lang nga natamaan iti dakil unay nga ginginod. Nya ti pagyuan, naka 4.45 dan. So, we have to be prepared because anytime nga nung makita ni Apo Diyos nga awan ti mang pangag kanya na, awan mang dayaw, sabali ti priorities tayo instead of seeking God, sabali ti mas may ayatan tayo nga aramidon nga nailubungan nga haan nga presentable kun ni Apo Dios, urayon tayo nga talaga nga agitod iti pangpalagipan nga masapol nga agbabawi tayo kun i-priority tayo isuna. Tanuan tayo nga aramidon dayta, just wait. Nya? Tano kita nyo, kitam ni Jay during the time of Noah. Ikas kasaban, nakita na nga titattao during the time of Noah. They will worship idols. They are committing sins, drinking, dancing, whatever. Nga mapayatan ti Diyos. Iso nga naibagan ni Noah, ibagam kanya da nagbabawi da kan agprepare da ta umay ti layus. Nyati ko nada, agbagtit ka luwa, kasla agbagtit, and they don't believe the message that comes from God. And when the flood came, ijada nga namati.
Nga tarayda, nga kunada nuwalo katamti ruangan but it was already closed. Hantay ko mga urayon nga kasjay, nga nuada ko ma, dagitoy nga sasao ni Apo Diyos nga mang i-prepare ka na tayo, nga mang patibker itirik na tayo uray dumteng dagita nga ginginod uno anyaman di tao no. We do not know what will happen to the Philippines, so we have to be prayerful. Baka dati agjelos itaw no ka anya nga no may isang racket nga may dito ikat nakwa tayo. You have to be well prepared. We have to listen to God. We have to listen to His message. Tanog bye-bye antayo. Awan na, well, that's your problem, no? Anya ti mangyari. Kung may sa ti good news, saan lang nga iso na iti Savior, no di kat iso na ti dalan, ti pudpudno kan biyag nga mapan iti langit. Second promise of God to give us eternal life for those who believe and obey His will. See? The promise of God, iti Old Testament kanagitay the Israelites is He promised to lead them to Canaan dating mayat nga makan ijay adati honey ken milk. But do you think when they went to Canaan, peaceful da ba ijay? Ado ti testing ni Apo Diyos. Gubgubat tinang nangyari pa yun, basahin nyo kat adakkel ti gubgubat ijay. Since Moses as a leader of the Israelites is already old, 120 years old, God chose Joshua as a new leader. Datayo mabalin tayo nga all of us is a leader. We have to prepare ourselves na be equipped, may equip tayo kuma through listening, through doing the word of God. I-practice tayo. The passage, iti passage ti Deuteronomy chapter 31 verse 6 inspired a leader to be successful and prosper. Iso kan tinang inspired ka ni Moses. Uray no anya tirigrigat na because there was a time talaga nga naging weaknut lang isuna. He listened to God. It was about the time that he wants to give up. But when God talked to him, he listened to God. Kasta tayo umut kuma. Nga daytoy maikas kasabad, denggan tayo, aramidon tayo. No anya ti ibagbaga na daytoy Book of Deuteronomy. Ang tayo nga ko na nga, papilaon dayta. Sa ulang ni Apo Diyos. Don't you not know that the word of God is powerful? Apay garog nga no, agkararag ka kat umimbag ka. Apay garog nga no, adagin kinod ko na yo, pray for us, sa kayo to malagip nga agkararag. Nga dawa marikrik na tayo, anya ter aramidon tayo, we even ignore God. Diba? So, anya dagiti aramidon tayo, talo lang. Adati talo, nga kayat ni Apo Diyos, nga iso iti kalasag tayo, iso iti kabil tayo, nga agramot iti puso ken panunot, tapno awan iti pagpanikan tayo. Kampanta tayo, no matter what happened. No matter what happened, kampanta ti panunot tayo because this is the word that comes from God. Number 1, takunana dito'y be strong and be brave. Don't be afraid of those people because the Lord your God is with you. He will not fail you or leave you. Kita tayo niya nga be strong. Datati kayat ni Apo Diyos. Masapol nga very strong ka. In time. No kunan ni Apo Diyos nga be strong. Kunan na ijay is be strong in your ability. Strong ka iti influence. You have to be strong in influencing people. Lalalo no leader ka. Bakang kaugyatan. Influencer ka talaga. And then be strong is be effective also. Is nanday trabaho tako, it's not useless. Like for example, if I'm not brave, nga umay dito yung Radyo Sagada, I cannot come and have a program. Tamay sa nga panpanunuto ka nak makaisuro, awanti amok, awanti kastoy-kas, and Moses, dahil nga tao nga nag-adal, but God gave him a wisdom. No kunan niya po Diyos nga be strong, that is, what? Aramidam. Daytoy, kunana ijay. Kat no aramidam nga be strong ka,
Be strong in ti panunot. Kailangan nga strong ti nakam mo, ti panunot mo, ti puson, ti health mo, ti panagsaom. Kailangan nga strong ti panagsaom tapno maka-influence ka, maka-encourage ka. And then if you are brave, you have the ability to do things nga kayat ni Apo Diyos nga ramidon. Iso nga ni Apo Diyos, tinaramid na in-inspired na ni Joshua to be strong. Why? He is leading the Israelite at Canaan, and surely many difficulties he has to face and being strong, he could move on. Makita tayo nga apa nga naibaga ni Apo Diyos, hanlangan ni Joshua o kundi kada tayo itatanga, kailangan nga brave tayo, kunana ijay, paadun to gamin dagiti difficulties nga ma-experience. Kaslakan Joshua, napanda iti Kanaan nga agpaiso nga, he is the leader. Adati gugubat ijay, adati gugubatan da ijay. Katno bakan strong si Joshua, might be all the Israelites will die. Kastamot kada tayo itata. Now we have to be brave, because in every daily lives tayo, ada dagiti difficulties nga ma-face out tayo. Kailangan nga maging strong tayo tapno maka-move on tayo. Minsan ti difficulties kapigsan di discouragement, di ba? Hangka maka-move on. Nadismaya ka. Awan ganas mo. Agsasadot ka. Awan ti power mo. Why? Tahang ka nga brave. Nakunan niya po Diyos, you can do all things through Jesus Christ who will strengthen you. That through that sentence lang na Jesus will strengthen you, anyang iti makuha, you are brave to face difficulties. Awan timbaga na dito nga, when you face difficulties, tumaray ka. But be brave to face whatever. Amo tayo nga datayo dito about ti daga nga imperfect world. We are living in an imperfect world and you have to face people, negative people, positive people. But do not think positive people are 100% nga perfect. Every one of us, even I'm still learning. I need corrections. And one thing, we are still learning to be what? Nga maging perfect to tayo, iti pa nagsasao tayo, attitude tayo, being with other people, how you deal with your people. Gapot ta dati position mo nga mayat ko, plastog ka nga agsasao. Nya bay? Nya? I have to tell all of this because tikayat mi Apo Diyos gamin, di jay agbalbaliw tayo. Kat may isa nga makapabaliw ka na tayo if we are going to use this braving. You have to be brave. Tapno maka-move on ka. Hanga kapot ta dati problema. Daya may sa idikal man ko na nakmaki-exam pastora. Please pray for me. Apa ito tala nga mapangka sa kanto ko na nga ikararagak si ka. How many times nga by Bible studies tayo, you never mention that. Apa yung gana last minute? Amo tayo nga lalalo itata. Mag-magneti earthquake, everybody must have to pray for your protection, for the guidance of God, what to do. Ngano umay man ti, baka pa nga 7.2 ti umay, baka no nga biglang lalalo nunay, maulaw ka dyan Oh. So you have to be very strong so that you can move on. Same with someday, God will put you to a higher position. God will test you if you are qualified in that position. Naapay nga naibaga ni Apo Diyos nga be brave. And you will face difficulties which this could make you to move on. And then, no, leader tayo, you cannot stay as is nga kastakan. Ingana, maawang ka dito about ti daga.
Adati plano ni Apo Diyos nga mangi-position king ka. Adati plano ni Apo Diyos nga He will give you a higher level. Iso nga ko na dito nga adanto, halang nga difficulties, but adanto dagiti testing. Iti biyag mo. Dagiti Israelites, na-testing da, handa nga mamati, napukaw, ija panunod da that God owns everything. Adada ija desert, awanti danom. Nya? Awanti makan, na-testing da lang. And they complained to me, Moses, iti nagkararag ni Moses, intad ni Apo Diyos, dagiti hililingan, dagiti tatao, apo nagragsak damanan. Is this the kind of attitude? Nga da kada tayo nga ta? Nga no adda nalipatan ti Diyos? In mighty your give, napukaw amin nga kaksapulam, sa kanto ko na nga, Lord, remember, di ko na ni Apo Diyos, not many will say, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nga amin nga mangibaga, nga Apo Diyos kat sumruk, iti pagarian ti Diyos. Tatikit-kitan ni Apo Diyos, di dya pusum. Is it purified? Are you qualified to that position? Are you qualified to enter the kingdom of God? It's not easy to enter the kingdom of God. Adati process na data. And if you will not become righteous person, uray misa ka nga misa, takunan ni Apo Diyos, dagiti Pharisees, lawyers da, baknang da, nagdadakkel position da, makimisa da nga di Domingo, nga makita, nga tipuso da, awanak itipuso da. You see, God knows everything, you cannot hide. Masapol nga ni Apo Diyos, ada itipuso nung ka makimisa, no agkararag ka, no dadawatan ni Apo Diyos, ada itipusom. Unuhan tayo agkararag no kasapulan tayo unay. And remember, adu dagiti testing nga malakan tayo dito'y rabaw ti daga. Maminsan, dagiti mang mangyarin tupay. Iti around the world. This is a warning. Takitan ni Apo Diyos no anya ti response tayo. Kitan ni Apo Diyos no anya ti aramidon tayo. But as I can see, many are shouting. Many are crying. Ngam no agad-adal ka iti sao ni Apo Diyos ta dingdinggam jay bagbaga ni Apo Diyos kenyan adalim nga usto, that is your weapon in your daily lives. Uray no takunan ni Apo Diyos, no matter what happens, I will always take care of you. But He will not take care for those who refuse Him. Iso nga dati sa una tapno ti kastakot ko, one taste of God, how strong you are to face trials in life, is to face difficulties and keep moving forward with determination. Kailangan we have a strong determination in moving on. You have a dreams, you have a goal, you want to have a good position, obey God. Listen to His word. No, bareng-barengam agora taong may ti didigra sa kanto agparintumang orag kudaktit katawan wag pugiit kadta nun naladaw amin nun. Kasi ni Apo Diyos inawagan na dagiti Pharisees nga hypocrites. Iso nga do not wait that God will tell you are a hypocrites. Kahit nga sa unjay hypocrites, why now? The time you are strong. The time you have everything. The time that somebody is coming into your house and tell you the good news. You refuse. You don't want to listen because you have everything. Baknang ka. An-anon ti kinabaknang mo. No awan ni Apo Diyos. Itibiyag mo. Nothing. Tamin dagito'y material things. Amin, numatay tayo. Mapanawan dito'y. So nga no, dati kwartayo. Enjoyin nyo. No. No, adada kita istoryo, adada kita makan kada kayo and you are a giver. Agparabor kayo. Oh, mano kami dito'y radyo. Mabalin nyo nga, gitad iti meriendami madamdama. Uray sa gaysa nga sandwich kun may nga kape. God is pleased. Dakdakil pa yan, subalit na nga isubliking ka if you know how to give. Tako na
I love the cheerful giver. Ay ayatok dagiti na ayat nga agparabor. Uray ka sursurun mo jay tao, ikang kiting, ti merienda na. Baka ijay nga agpanunot kat ko na oh I'm sorry. Nagmayatmut kayam ti ugali nga di jay. Testing dagito iti biyag tayo. If how you response. Nga di jay gapot ta kararista ka on you kayam amin, you have the money. No, that's wrong. Being strong is also to help us to strengthen us, and it comes from within, including mental and emotional stability. Amo yun no, hang ka nga brave, hang ka nga strong, mapiktaran ti mental mo. That is why many commit suicide. Many depressed, ma-depressed da. Tamaabakan, di jay panunot da. So, gano'n ako nakita tayo, nga no, adama, kaya kasapulan nyo ti depressed kayo, you are broken-hearted, broken family, you do not know what to do in your life because of a big problems, and then hopeless ka, kasla ka nagbagtiton. Nya? Bago nga mapanday ta iti depression, you need spiritual counseling. The spiritual counseling, mabalin nyo nga i-text, iti 099-70-711-738 through the Word of God. Ma-inspired kay Jai, and then ikararaganda ka. Amo magatan, ti agas ti depression. Urano gatangom, I do not know what will happen. God is teaching us to stay calm during challenges. Another one is be brave. Means you have to be brave to face challenge. Aside, kunanay Jive, if you are brave, many difficulties you are going to face. Kunanay Jive, testing in your life, and then one thing, kunana ditoy, many challenges. Nya? Ado na kiti challenge tayo. Example na dito eh. Nagpintas ti position mo, nagpintas ti trabaho, adamot ti maysa nga demonyo or evil person, nga umay na ka-criticizon, umay na saksaktan ti riknam, umay na kung kuna nga kampot, kuna na ijay niya. Ano, kitamtaman, no kasta kamot lang nga kanayan. Which ang mutar aramidon, di ba? But you do not know, Satan is around to destroy your good position. Satan is around to destroy your good job. And that is a challenge. Challenge some jay tao nga mangdadadaul keng ka, do ignore it. Kung kunam, it doesn't help in my work. It doesn't help. Itibagit. I have to still do good. Ignore them. Ay, sabali mo ta, nusumipat da. Nusumipat da, tumaray ka habang kayam. Di ba? Bayam ta ni Apo Diyos mangibalos amin, pero aramidon da nga dakos. Tas sika no itotal na you just pray and rely on God's word, sika ti more blessed. Dakdakkel ti blessing mo. Di ba? So kuna nga jay adulto, dagiti challenges nga ma-face out tayo. To be a good leader, must learn that life is up and down. Tibiyag tayo kasla escalator dayta. Kasla escalator, maramdaman ang ato tikwam, maramdaman na babamanan. You overcome that kind of life. Kailangan nga nun nginmatukan, sito it nga hanggang matinag. Tanong matinag ka, you start it all over again. Yeah? So nga may tibiyag nga escalator, magiging skeleton ka, no kasyay. But strong person learn from every experience and grow better each day. In all challenges, in all difficulties, in all testing, usaran niya po Diyos na ito nga ma-experience tayo so that you will become better person every day and a better leader. Kita nyo, dagito nga dindungag iti sao ni Apo Diyos, nalalaing da, atornida, ano ba, ada kwarta da, babaknang da. Ngam, gapo iti kapangas da. Gapo, iti katangsit da. Sublian niya po Diyos niya position da, dagi niya kinabaknang da, agsakit da, maibalod da pa'y. What else? A lot of things. Maproblimaan da, maidardarom da. Ngam musika kat you take that as a challenge, God will bless you more. Diba? Iso nga, dahito
message tayo itatang afternoon, mang ipalpalagip ka na tayo nga masapol, nga be brave tayo. That whatever challenges that will come on our way, I believe that we know how to overcome. Itata, kantaot man, dito ko. Kantaot dito, igurot na di kinantak itatay, nga, no man liwis ka, ta, kwa kami dito ya, dito nga kantakat, it goes with in line, ijay message ko itatay, tatlo, kas pagarigan, nga, mayat tinang dunugam ijay, you have a good comments, do not hesitate, nga, ag-text ka iti 09970-711-738. Denggan nyo, at least igurot. Inya, message mo lang dito eh. No maliwas ka, isnan batawa si Jesus nan sampat kadwa, siya nan mamito isnan daan mo, italap mo amin kay Diyos Apo. Adi ka sa sa penangganan Huwag kang to ay maababak ka takadang naikin mapsot ka papiksain Jesus na namnam mo andoy daan mo ulay nunanda anak makitiw yan ang pigsamat natin matayon kapot sila ng Jesus umdang ka Ingat is nanayon Adi ka sa ano magyat unay nungan di sa umat malawalo ka Lord ka Diyos Ama wadasi so sayang ang gana. You see, dito nga message na kata, adi ka umagyat, be brave. Tada isuna, nga kadkadwam nga kanayon. So nga niya nga, tipagbutungan tayo pa ilaong. Awan, tipagbutungan tayo. Nya? So, apan tayo man, iti maikadwa nga, aside from be brave, nga ramatin tayo in our daily lives in order that we could face challenges, difficulties, kan dagitoy testing iti panagbiag tayo kuna na ijay be with good courage. When God chose Moses to be a leader, he tasted the faith of Moses. God gave Moses a very big assignment which he is innocent. How could he face Pharaoh to tell the Israelites free kuna na ijay from slavery, but God gave him a word and say go with good courage. Dito iti maysa nga we keep on moving nga good courage kailangan ay adita ko umagyat
may ugyat ako. No di ka kananas di ay kagkan Moses. Pagdanagam, I'm going to give you a big assignment. But do not be afraid. Tay, adi ka umugyat o no be brave because kunana ijay go with good courage. Apa nga na ibaga ni Apo Diyos na ito'y, before God released the Israelites from being slavery, Moses faced many difficulties, discouragement, but he never stopped seeking God's advice. He always consulted God first. Dato ti maysa, nga ipalpalagip ni Apo Diyos kada tayo nga before we move on, before nga ramidon tayo ti maysa nga bagay, amo tayo nga adat dreams, goals tayo, we want to have a very big assignment, a leader, or big position, whatever. Naman yati ko na ni Apo Diyos, consult first to me. Paiso, He knows everything. Amuna amin nga bagay. Kat amuna no anya dayta aramidam, amuna no anya ti ikasta tayo. Iti aramidam tayo in the coming days, or even no anya ti mangyari dito'y Pilipinas. Consult. Maminsan gamin, kat iti on decision tayo. Maminsan gamin, iti on nga panunot tayo, iso ti sursuruton tayo, which meaning someday you will fail. But the promise of God, no kunana, be a good courage and you consult Him, that is perfect. That is a perfect plan para kansika. So ano maminsan, dagijay da duma ko na da ayaw, manuti karara go, jak pailaon nga natong palti pagayatak. What's your motive in praying? As we face and live in this imperfect world, many discouragement we face. Look at it, even how much we do good, still evil people will not appreciate the good task, good accomplishment. But iti hardship ni Moses kani Joshua, they suffered, lalalo kan Moses. God appreciated the diyan kinatibker ti pamatida, kinatibker ti panang consult da kan ni Apo Dios, natibker dijay panang kadwa ni Apo Dios kanyada. That is why everything was accomplished. It is same with us, that if we really stand on the promises of God, awanti problema ijay. But the good thing is that we have a big good God. We have a big God keep on telling us, no matter we face, be courageous, never give up, and focus on what God's instruction that could encourage you. Discouragement is not your future, but obeying God is the best to be promoted to a higher level of your life. You want to have a big position of life? One day, God will test you a big assignment. Are you going to refuse? Blessing di. Nagatidakal nga i-assign niya po Diyos kanyang akseptaron ta blessing di. It is the same true. Kita nyo man ni Moses garud ko na. Sometimes ko na aduti baga na ko ni Apo Diyos, but anya may isa lang ti ko na ni Apo Diyos. Consult me and rely on my instruction. Oh, the only thing that we could do is just obey God. The last one, aside from be brave, be a good courage, be a good courage, kuna na ijay. The last one, do not be afraid. Adi kayo umagyat. Dadatigin kinat, adi kayo umagyat. Dati storm, imbag, tati kararag tayo sinong batan ni Apo Diyos, ang imajay, Typhoon Inday, ngam dagiti ili, nga natamaan ti Typhoon Inday, na flood, na dadal ang balayda, lugan, na iyan anod da, dadata nga nawala. Nya, katmo kitang tayo, dati last week, earthquake in Baguio City with an 4.5 magnitude happens. Marami ang natakot. That is in July 10, flood slide happened at Maguindanao del Norte. Many were afraid because of strong water, asking and shouting for help. Awanan rabi katnungay nalubat ngay, di jay in flash da iti bagida ngay, awanan, they could not ask help. God is giving warning to His people. Dahito lang mang mangyari hanga kayat ni Apo Diyos. Santayo ko na nga awamot kayam asi ti Diyos. Ni Apo Diyos manangasi, loving, faithful. But the thing is we do not listen to Him.
We do not listen to Him. He is giving instruction. He is giving His command. Nganoin baga nagamin di jay alamidin tayo. Tapno ti kasta, He is going to help us. At that time when we kunta ko na you ask and it will be given. Dawaton katika na. Ngam kasano nga itod na, no da tayo kot we ignore. We do not consult, we do not seek Him. Apan tayo itinailubungan nga aramin, agragragsak tayo dita. Nukit kita pay, numabalin ko ma. Nga no adatin karkaron no, asla day ginginod nga dagi jada nga nangyari. Agtugaw tayo kit din, tagkararag tayo amin, nga prepare tayo ti sagada, ta nga mangyari ti kasjay. Sabalimot ta, hapon no sumba, hanga mabilang tinambur. Nya, no, concert, apo, urag, ag ininit, sige, ay agtudtudon, napudot, adda kayo jay. Asla dyan nakita, agrarally, urag ka nung matudtudran da, nagrally da, nga mo ko ng Bible studies. You come, join us in our Bible studies. May sa tirason, awan oras ko. Ano ito mangyari kanyam, punang tumot ni Apo Diyos kanyam, awan oras ko king ka, nga mang ipastok kang ka, jay langit. Kahit mo matigas. Obey God, diya lang ti kayat na. Nya? God is giving warning lang. Questions, are you afraid of what is happening now? Do not ignore to know and understand the word of God. Now is the day for salvation. And we need Jesus to save us in time of trouble. God's word, do not be afraid, is a present tense. Meaning God says, this is to Joshua and Moses, to let them know the presence of God is with them. So God is always with us. The presensya na dakada tayo. He promise is true, as Deuteronomy chapter 31 verse 6 says, even in time of trouble, God will not fail you, nor forsake you. So nothing to be afraid of. Do not be afraid. Kunan niya po Diyos, meaning, you trust me. Kunan na ijay. You trust me. One problem, kada tayo gamin, maminsan we do not know how to trust God. Diyay ngay, darasudos tayo. Adati dawaton tayo, adati aramidon tayo, kat numabalingkat, now. Anya, may mesa lang tayo amok dito, Biblia nga imbagan ni Apo Diyos, salvation is now. Salvation is today. Not tomorrow, not the other day, because you do not know, baka madamdama, adatan ni Hesus Kriston. It's too late for you. Awan timbaga nga aguray pa nga aramidin nyo pa iti kastoy nya awan ti oras nga panagtalot yo kanya. But one flood, strong earthquake happens, they panic at straight takot na sila nya. If God says be brave and do not be afraid, 100% God will protect you as long as you trust Him nya. Ti conclusion ko dito kahit ko what we learn from our passage is about God never leave nor forsake us. This is a very good conclusion, and it kuna na ijay no kuna na nga I will never leave nor forsake us. Hanang abandonan, hanang panpanawan dat tayo, hanang taltalikudan dat tayo. In time of storm, God is there. In time of calamity, God is there. In time of sufferings, God is there. In time of sickness, God is there. In time of depression, God is there. Only what He wants, obey and trust Him for His promise and teaching to us to overcome all this trouble. Obey and trust. Trust and obey, for there's no other way. Nilang mo tikat ni Apo Diyos Be strong means strong in your faith. With good courage, be firm to do what God's assigned you. Do not be afraid, because God do not fail you nor forsake you. He is always with you. Nagmayat ti panang guide ni Apo Diyos, nagmayat ti instruction or even the command of God telling us nga tipigsa tayo lang in time na umay dagita didigra dito'y sagada or all over the world is that Jaconana Ijay
God do not fail you. Na natin promise ni Apo Diyos, He will do it. He will do it. Ang changeable ni Apo Diyos. May sati sa una. Ngam nga darasudos. And then, kunana, I'm always with you. In Joshua 1:9, kunana, I have commanded you. Be brave and courageous. I am your God, that wherever you are, I'm always with you. Kaya, matakot tayong magkasala. Hantay ko mga agbasbasol. Among ako na nga, awan mo timang kikita kanyak, pidutok man diyan, nakagtakaw. Ini Apo Diyos is everywhere. Wala na nangapan panawan. Adalang adlata nga abay mo. Hanggang nga maka rason. That is why my courage this afternoon is continue to do good. Be brave, be courageous, be in good courage, and do not be afraid. And you will see, God will always bless you. So again, adaman dagiti good comments tayo, adaman dagiti kaya tayo nga spiritual counseling, adati problema tayo, anything else, it helps you. And then one thing, kahit tayo ti Bible studies, just text 099-70-711-738. And thank you very much for those who are listening. Dagiti sabsabatok. Good afternoon, Darla. Good afternoon sa Busaw. Ijay Banggitan, the Banglo family. Good afternoon to all of you there. Ado dagiti inaganak to everyone. Good afternoon to everyone who are listening right now. No nabindisyonan ka, ag-text ka iti 099-70711-738. Tapno amok nga talaga nga na-bless ka kan nagdunod ka. Bagam jay lugar mo. Inya, tapno ti kastakot ko. Kan na-bless kayo lang, ijay da meaning ti kanta. Kan sapay kumata, itultuloy yung latang agdungdungog. Iti programa nga Ilaw ni Cristo every Tuesday, every 1 to 2 o'clock. Dito'y Radya Sagada 104.7 FM. So, before we end, kahit ko nga i-close dito yung programa, iti kararag, nga agkararag iti closing prayer. Father in heaven, continue to bless Ilocos Benguet and Mountain Province. Continue to guide them in their daily lives. Protect them from the evil one and whatever words they heard. I pray that it would be rooted in their heart. Help them to have a supernatural thinking, that there are no negative but always be a positive. Help them to trust that you, and help them, Father God, that whatever difficulties, challenges, testing in their lives, they will always consult and cling on your words. I do believe, Father God, na you're a God who is loving, merciful, and peaceful. And we ask thee, O God, whatever mistakes that we've done, forgive us. Continue to bless this radio station. Continue, Father God, also to help each everyone to pray. And most especially, Father, that may you continue to bless me as I will be a blessing with other people. May your will be done. And all of this, Father, we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Okay, dito man ni Pastora Hilda nga agpakpakada iti programa na nga Ilaw ni Cristo. See you on Tuesday 1 to 2. Can prepare your response also nya. Kada ito man ti ipakantak nga maudi para kada kayo. At hand, I'm running against the wind. I will trust in you.